U okviru serijala kojim predstavljamo kandidate za odbornike i gradonačelnike na severu Kosova, razgovaramo sa Milijom Biševcem, predsjednikom Srpskog narodnog pokreta i kandidatom za gradonačelnika i nosiocem liste za Zubin Potok. Gospodine Biševac, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, u fokusu vaše kampanje su odluke kosovskih vlasti, zakon o strancima, zabrana vožnje na ovlašćenje, kao i najavljena integracija obrazovanja i zdravstva. U Zubinom Potoku ste organizovali protest na kojem su vas podržale i Srpska demokratija i Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Da li ste možda dobili neke reakcije od institucija u Prištini, Beogradu ili međunarodnih zajednica? Kada pričamo o kampanji, danas dolazimo od toga da kampanja već traje i da su ti izbori vrlo blizu. Sasvim je neizvjesno kako poći s tom kampanjom. Mi smo na početku najavili da ćemo kampanju zasnivati na tim nekim problemima koji su suštinski, koji jesu direktan udar na naše stanovništvo i mislim, suludo je pričati o nekakvim izborima, o nekakvim novim skupštinama kada mi imamo odluke koje će bukvalno proterati naše stanovništvo odavde. To jesu baš te odluke o strancima u kome nas ovog trenutka vlada Kosova smatra za stranci, jer kao što znate, mnogi stanovnici ovde čak što više nisu bili mogućnosti da izvade kosovska dokumenta, mnogi nisu ni želeli da izvade kosovska dokumenta, a sada im je to nemogućeno jer postoje razne zakonske procedure. Takođe, ono što nas očekuje jeste to i zabrana vozila koja imaju registarske tablice Republike Srbije i gde naši ljudi danas voze na ovlašćenja. To svakako izaziva još jedan veći problem i to je ograničenje naše slobode kretanja. Mi smo i na samom početku kampanje naglasili da će nam prevashodno to biti u fokusu, da izvršimo pritisak na međunarodnu zajednicu, na vlast u Prištini, ali i na zvanični Beograd, da izađu u susret i da iskoriste sve svoje diplomatske veze, da iskoriste svoj uticaj na vladu Kosova, da se takve odluke ukinu. Ono što ste vidjeli, to je da smo mi pokrenuli protest u Zubinom Potoku i da smo poslali jasnu poruku da stanovništvo jednostavno ne želi da prihvati takve odluke, da mi ovde nismo stranci, da je ovo naša zemlja i da ćemo se boriti na razne načine da ovde opstanemo. Takođe, vidjeli ste da su nas podržali neke druge stranke, na što im se zahvaljujemo jer smatramo da ja sam na samom protestu i pomenuo da ovo više nije politika, ovo je suština našeg života i našeg opstanka ovde. Žao mi je što to nije učinila i najveća politička stranka koja se krije iza zvaničnog Beograda, to je Srpska lista, zato što nije tog dana stala sa nama rame uz rame i pokazala nam da im nije stalo samo do fotelja i stranačkih funkcija, već da im je stvarno istinski stalo do naroda, jer smatram da oni, ako su stvarno želeli, mogli su i oni da iskoriste svoj uticaj i da pozovu svoje glasače da izađu tog dana i da pošaljemo svima jasnu poruku da se takve odluke ukinu. Ono što nas ohrabruje, a to je da smo videli da primjena tog zakona nije još uvek počela i da je odložena do narodnog meseca, tako da smatram da će ovo doći do međunarodnih faktora i mnogih drugih da utiču da se ovo do daljnjeg ukine i da se iznađe neko rešenje za ovo stanovništvo ovde. Da li su to te radikalne mere koje ste na početku kampanje najavljivali i da li mislite da će uopšte sve te vaše akcije imati stvarnog odjeka kod međunarodne zajednice? Pa, vjerojatno ste čuli iz medija, ali od zvaničnika iz Prištine da je ova mera zakona o strancima treba da počne sada od prvog. Čim su je odložili, znači da ima nekog efekta. Tako da smatram da može imati efekta i ukoliko se ovaj narod stvarno probudi i ne sluša samo one koji su im govorili da će ovdje biti bolje, ukoliko se stvarno ne pozovemo na jedinstvo, na slogu, da se pobunimo protiv takvih odluka, mislim da se to neće promijeniti, ali smatram da ćemo uspjeti da ovaj narod ohrabrimo, da izađe, da pokaže jednu protestnu notu na bilo koji način, samim okupljanjem ili skupovima. Smatram da će i Priština morati da shvati da mora da razgovara sa lokalnim Srbima, da mi jesmo stanovnici koji ovde žive vekovima i da nismo ovde stranci. Tako da smatram da će imati, siguran sam, ukoliko narod se stvarno probudi, izađe na ulice, pokaže nezadovoljstvo, imati efekta i da će na kraju to doći do toga da imamo konačno rešenje, to je da se takve odluke odlože, da se otvori dijalog sa lokalnim stanovništvom ovdje, da se iznađe pravo rešenje. Nedavno su dvojica radnika privremenog organa Kamenice započela štrajk glađu u Ranilugu, tvrdeći da su otkaze dobili zbog političkog angažovanja u strankama za slobodu, pravdu i opstanak i Srpski narodni pokret.
Kako komentarišete taj slučaj i koliko smatrate da političko opredeljenje utiče na radni status u institucijama? Pomenuli ste samo ta dva člana. Ne, nažalost, mnogo veći broj ljudi koji su dobili otkaze samo zato što su politički angažovani ili samo zato što suprotno misle od vladajuće stranke, odnosno Srpske liste, i naravno to funkcioneri Srpske liste koriste kako bi ljude zastrašivali, vršili razne pritiske, pa čak i davali im otkaze, kao što znate. Na sreću, ta dva čoveka su se ohrabrila i pokazala da su hrabri, izašli i pokrenuli taj štrajk glađu kako bi šira javnost čula o tim problema, dok mnogi drugi nisu smeli čak ni da pričaju o tome, jer to zastrašivanje traje već godinama. Ja kao neko ko je godinama ovde aktivan u političkom životu znam šta znači trpiti takve pritiske i znam da mnogi ljudi nažalost trpe pritiske upravo od vladajućih, odnosno od moćnika Srpske liste koji ovde vladaju na terenu. Na taj način pokušavaju da dobiju vlast, da se vrate opet u neke fotelje i da bukvalno zastraše ovaj narod, da digne glas protiv ove nepravde. Svakako mi to osuđujemo i sa tim štrajkom glađu, iako je prekinut jer nažalost zbog zdravstvenog stanja ni jedni ni drugi nisu mogli da izdrže više, ali ne želimo da koristimo to kroz ovu kampanju, ali svakako ćemo kada prođu ovi izbori nastaviti da se borimo za tu nepravdu i kao što su i sami kandidati pomenuli da će svoj protest nastaviti u Beogradu, tamo odakle sve i počinje, odnosno da i ljudi u Beogradu i u toj kancelariji za Kosovo i Metohiju znaju da lokalni funkcioneri Srpske liste ovde bukvalno svakodnevno vrše pritiske i življavaju se na ovim narodom, iako bi trebali da rade totalno suprotno, odnosno da ovaj narod ohrabre da u ovim najtežim uslovima i najtežim pritiscima koje trpimo od strane vlasti u Prištini opstanu i ostanu ovde. Kada smo već kod lokalnih problema, koji su to najveći problemi sa kojima se suočavaju građani Zubinog Potoka i šta će biti vaš prioritet ukoliko budete izabrani za gradonačelnika? U Zubinom Potoku postoji mnogo problema i oni su konstantni, traju već godinama, počeši od toga da nam mladi odlaze svakodnevno, da nas je sve manje, da se opština Zubin Potok svela na nekih 3000 stanovnika, nažalost, iako nas je ranije do samo pre par godina imalo mnogo više. Postoje bezbednosni problemi, postoje problemi u nezaposlenosti, u vodosnabdevanju, jedan veliki niz problema. Ono što je naš prioritet i ono za što ćemo se mi zalagati. Treba to napomenuti, malo se vratiti istorijski nazad, da je opština Zubin Potok 1965. godine ukinuta od strane tada centralne vlasti iz Prištine i nekih naših lokalnih Srba koji su tada bili saradnici te vlasti u Prištini, a kasnije su se neki ljudi izborili, okupili i uspeli da tu opštinu ponovo vrate narodu u Zubinom Potoku i to se desilo 1987. godine. Pre 3 godine Srpska lista i njeni funkcioneri su isto uradili, odnosno napuštanjem institucija, i danas vidimo da već priznaju tu grešku. Oni su bukvalno našu opštinu predali u ruke albanskim nelegitimnim gradonačelnicima, ali i centralnoj vlasti u Prištini. Tada su se desile mnoge štete. Mi danas u opštini Zubin Potok nemamo bukvalno ništa, ne funkcioniše industrija, ne funkcioniše ništa što bi moglo da zadrži to stanovništvo ovde. I naš prioritet, naš cilj će biti da ponovo, kao i ti naši pradedovi, odnosno ti naši preci, vratimo opštinu narodu, da krenemo od nule, da bukvalno iz nule gradimo institucije, da probamo da ponovo vratimo mlade ljude u našu opštinu, jer postoje mnogo mladih i obrazovnih ljudi koji su otišli iz Zubinog Potoka zato što nisu imali pravo da rade, zato što nisu mislili kao Srpska lista, zato što nisu bili pripadnici nijedne političke stranke, tako da smatram da kada budemo došli na vlasti, kada budemo zauzeli te funkcije, mi ćemo morati da gradimo opštinu od nule. Pod kojim brojem nastupate i koja je vaša poruka biračima? Naš redni broj je 123. Naša poruka biračima je jasna. Vlast koja je do sada predstavljala je jasno i na razne načine trudila se da nam oteža život, da što manje ljudi ostane u Zubinom Potoku, ali mi ovde kao mladi ljudi koji su se okupili, želimo da ljudima pružimo ponovo nadu, da ovde ništa nije gotovo, mi ćemo morati da ostanemo na ovim prostorima i ko istinski želi da se bori i da ostane, da živi u Zubinom Potoku, treba da da glas mladima i da zajedno izborimo se za novo sutra i bolje sutra u našoj opštini. Naš redni broj je 123, tako da pozivam sve moje Kolašince koji istinski misle kao mi, koji žele da se bore, da nam se pridruže i glasaju 12. oktobra. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Hvala i vama što ste bili sa nama. Nastavite da nas pratite.